Yada say yamwakwa baby me Adom TV bedroom jumadi na ocean yede radia se papa pampempenso ya wodi na ba bedru enne se wonimu nanu a na ye 18th August kakra ono ya hyase ene awie nyame no oguso a wodi ye ekro woda so da na me so sorry woda we de odi ekira wan hwa beda sa betuani ebi wo ho abo 6 pounds so asa afi na abo 430 me so sorry na yenkwaye adwuma ye mpe bibi mfanto table no so emfa hwe abusua Asem we di kan o je say Adom TV ene betumi aka ye ka mampanifo ye ya na me fedodo mani so ohwe Adom kase sei ye de to ho a hu se solutions no na eba sanso ena asem di kan so ye de to ho no mu a enche na mpanifo ye so omunye ye kura no omu dia no ye ba eno no eboa sa na wosanka oman de sa na ye no nyeni nyina na mpanifo no behu nti ye no mu nsentwerefo no na ye kohu na ye de aba abonten na mpanifo nso atu ho anamonti we na ba nya atendie da bi e ya de e wo ho a wo se ye kama mpanifo hu sometimes e bia no won fa so ninti no wo hu se de tie e bi wo ho no mu a se ye kwan a ye beka ho asemi de ka ne mu duro no ne ade nti no impact no wonya ne saa e na e bi wo ho so wo no won tan fa so nti no wo hunu de ye hu no na ye na ye fa so 24/7 ne de ye ka ye te ase enuti na hu behia se wo se ye pono ho ka emampanifo tie wenya dedi kane a ye ka kwan ho nsam e wo mamu no se ye ka se ye bia homa no atomu na obia de ne dia ba wanhwe adaje no ebebo ye nyampo enti de ebeye ne se ye be ma wo number bi ohu e kwan no muntie nhyɛ no nso sa number we no ye number wo video wo kwan no na de abreye video wo kwan no fa breye se be ya mpanifo anka se be hu no wa kire ba bi kro ebia ha sei obokro ni de kwan ni sa de evidence base sa de mpanifo no hu a entam omutu hu anamon te sa ye hye kokoa mu aye ne se mfa me hu se de ne kwabna kan ye ba bi edru so man me mfa me hu na emoa te se bibia fa ye ho because ye mfa ye ho na wi akire bubua ba bedu ba bi edri ba se me ehia me se me ye omamba pa na meka na won so ehia wo na ye ho omamba pa na ye ka we aka abehye finfin ne nyina ya boa ne akekere ye man eno ene ye pese nya eno ti na wo se wo fidie ne de bia no eda Adom TV na ye mbedwam dwumadie se de segment ne nyina tie no so anya mu twafa nti fa ye duro yi e ya Asem dika bidin de afia amankwa tamaklo ye kan akwan ho nsem akwan a enye kura nti ama droba fo osu passenger fo osu adwade fo osu obi esu enne no ba bia ye gina pote no eye Pokuase Nsawam ekwan no wodi ye nyina saa ho no ma kakra because ye kase ye de toa so afa Kumase kwan no afa yi eastern kwan no akwa chese adaje bebo na nsampo na obedu eastern no kura no Pokuase Nsawam eish ekwan ni nyo yaka mampanifo tu ho anamon but baby aduro no hu ewom se pani abekasa contractor nso anya sika kakra bi but akosi sei na wo tenkra krodua yi mu ha ya medie ede ba Pokuase o se na wo teka mu sa obi nko obi ma timusa because trailer bi abu atokwan mu na ene fort ekwan nye obia hwe manuva so obenya ba bi pafa nti akase ne de wo ye ne no ache kwan mu mienu nti eche mu mienu sa na abeda akọ obeda ba na obia wo kwa adwuma wo tika mu te hote na fuo twu gina fa konko ba bia na sa eno ye fuo de eno no nti kwan ni ohwe o omo efa so kasa kese VIP STC ene ye kan se OA ene ho amu mpobiem chese kas ne private ne trotro-fo a wo mo fa so munue ekwan ni chese ensuo ne sa to eno kra de se unyo bi a wo fa so a wo be hwe na wo to asi amenem because ensuo na kata so nti wo hwe kasa kese we mu nyina efa so ene nketu ayi ya na me hu o na me yam hyehye because purpose na nya bete ebo no nya bete se wo obi a wo service wo car
yakura yesi ene number bia yakura no so do ka no kwa workshop kura no a wan twam kura be 4k 5k 10k ese dancing wa 11k enti me hu me die na me hwe we ya me kura me kwa no nyese yo enti wa trotro driver wo fasa kwan we so private car no fa kwan we sa we mu kura de wo ma anya careful we wonim kwan ni ntia sanket we tikoi wonim kwan no so wonim kwan no odi ne ho achinye onso wo munim kwan wo sa de wo mo fa hohe we wa hwe na obe wie kura nsu akura se betimi akwa engine mu abono enti we de mpanimfo anu odin wo enye se bia ye kan tuatua maso na bibi de bio anu odin contractor papa o ye ofa mu de but mpanimfo mu ntua ne ka se eka bi ne mu fama no se de ama wo nso papa keka ho ye bibi kakra maye at least mu tuatua kwan no kakra akwan ne nyakura o misuma wo mo se awu jina fa ko saa watimi atoto mu Kumase na obedru yi Nsawam junction no so ho ana tese wo da so jina ho ena akwa adwarifo no so ajefa ena ohu tese kwan ye basa we twamu ha we pie firi ha we fa ha na basa ensu otoye mu fi mi tese mi ntimi mfa me hu hye omumu because enye ntimi no me hu ni say every week bi omko mechanic shop o nti we say affect bibia they say we say wo fasa akwan so lorry fare obetimi aye no pi otumi sanka kwan a ideal nka ofri achimota ka straight to Nsawam no odu achimota obesi wo St John's wosi St John's ahin fa biem kra Taifa junction no bono wa sa bono wa because onu so driver ni na hunu sese wa anya ne sa no so go straight na straight from maybe a circle to amasama na bia some na make minimum price ne de e bia ye 8 dia wo ko ni straight a wa hwe oboboka to bono wa sa circle to achimota to ahin biem mpo tese ekwan na nye no so ka ho ekwan ni nye nsuo toi de bia what mechanic shop de bia ebo no so nkofom ade ba ku de bia fix ka na se nyina edede me da heta ka ase nyina chokro ka mu no 2022 or 2023 21 nhu ai se ayi v ase ni nyina ye week ntu bo na cars na say we what say nyaso wa park you utumu say nso akoni engine mu asai e na wo se de ya na omo ye kwan nso na ye gigya ne ba bia sisi chese we e kwan we amasama Pokuase onya me bone but or evidence base e ka na no me just like ka no wo say ase na eye dedama wo hwa ati say every no kochire nda sa kwan we emergency na ambulance mfaso a wo hwe a wo mbetimi afaso we emergency aba na yesi yemra we aha dwun eye problem mfaso bia wonte kwabna faso weekend ya hwe na ni brabre wo faso weekend ba ku pe ya o na de wo faso de bia no de bia obe free hanomo ebedru kromu ne ka ho efin poto na me di VIP bi achi sese unhu na chi hura se nye brake light bi ne beso brown hu nyina efin so de no ho agim yesre nsu otutoi panifo madaroma mumaye kwan no ne no kura ma yare adoba fu wote car no eso saa de engine no wote so ne de obeso na ne niam ni nyina agene enti kwan no e affect be bia mu wote fa akosa ne tu nyina agene ene siatika bebra ye ken e fa agina we te fa akosa
te fa ye kura ye die ye ayi automatic yi kura no udi traffic mu kakra na onan kokom na etwe nti wo mu change o community bi a wo change ye we woso we ebeye ayi cement na hwe we na we udi ni nchemu a obesuma busu ani we say this year offload we mu because we me hu je say hwe hard dream what was an etun na apeja na nanim na si form amna na American amna de dam nti se wonim kwan no so a wobeti wani no a wutishim out to apeja traffic just say disorganized just say Richmond na etwe no just say oh ya hometew na kase yi mene nketua isa bugab obet nti we before be free fie kura na obedru adwuma mu no wabre before be free fie no adru adwuma mu no wabre na school for kura na kare be nka wo mo nka ho omo ne omo awofo na ekono so we wansimu ntamu a so waka wasore ntampa obi simu ahomache be 5 sese afi no wabetumi adu achimota na no so eho no mo so traffic ekwan nye nti we die modaroma na de ya na saya me nwanwan se kwan ne ya akosi baabi ne ya jan fifi bi ne ato aso eno no ya na me hyeda nte ase at least mon level no we onu so load eso no nyekuma hwe adai we enye ayinkra ha ya o hwe oh we utumi sa atache na ka na tim gisi omusi ne yapia we gisi omusi ne yapia kofo videos fa adenti na wose nipa bresa me kope bibia di bia na no se ya befa atiti mu se ya na wose akuraba ana suku nkura sa aka ho a enti we mu na no ade bia nya bufuo kura no a na driver na ne buafu because adwe na ye hyedada so wo dan niema wo yese mie tietia crotch so ne ade enti ade nya bufuo bia wo ka bibia kire no kura na ne buafu mangu se Santa Fe bia atwamu pesa de amme mama aka ne sorope enye kura wona fa so se yesi ejan homa na tum ama omo nso aka wo frustration wo famu a anu ode last time Adom news ebi mo man bi ekosu hum ni ade omo beka kwem omo ka kwem because car ne nko drivers nso omo nko biem because akwan ne nye omo nko biem because adenti na wo se me koba bia me ko ayi fitam na se usika na unya ye ni nyina wasa de akoma mechanic the bia week every week every day every day omo nam so every day omo nam so ekwan ya so ware pupuru ni se di dwa nso wo ho omo di dwa wo say Adom penifo assembly ede na mbetimi aye drip machine no ale mu fan drip so kakra mpoi hwe ase ye epo ekwan mu hwe ekwan aka afaso ekwan aka hwe enie fit August ya Pokuase Nsawam obi video hard dream wo ho na obi abesi wanim na obi afa ha enketo no kura de se kwan de aye se onika kese a wasema omobo de madaroma osofo o mehwe bi ma ho o meboa wo ekwan nye Pokuase Nsawam ekwan no enro obi kwa sorry efre no
As if you are feeling my bedroom feel 6 na ekobo am say na ekobo 7 po kwa sorry ya de na esi ka emu na to kwan ni mu ti omu ntimi nko obi ntimi ma sa nti jesen kakran ansa no mutimi ebedru fie obedru wa bre na de a che wo beso akwa adwuma teacher say wa bre ada na kwan kura manipa yare ekwan ya enye nti obi yare obi yare adai ten na me bisa say ambulance emergency aba sa kwan we obetimi akonteni emergency ekwan we entumi to de ebesre mo ni die mo ma yenye na enye mo trouble kakra like enye ye kakra hwe ono ketwa no so niam a wahye no nti kakra bi no akoka kan kakra bi no akoka kan be fa kwan we so saa no pa wi anwumre saa be je se mobam na mema no mote so a aba obedu fie na na hu nyina teche se twu ohu ya sama America ade anya abufuo ibu befu because kwan na kakra na wo se ye fa ho so aba be pack na ugina ho asa white o he onhu ba bia won fa sese e onhu ba bia won fa we nyina atacha no so nya yi ni bio we ye ayide api ni bia hey na areho bewie na abobo ohun sa mo de bia na fo mu hu bi da wonna ma na atacha na abobo gu atade mu wo bewie obi be wo be da wachie na atacha nko a bia mo experience bi we they say wo na no ampe Wellington boot bi ansha dream penifo dream se won fa so a de ye ken ye be ye o se ye tua waso ba se wa fa so a be hu ne ye ken every week bia kwa workshop me colleagues ni bia wa ha sa wa bre aya ha ti we de e be serebo abobo ya nso namfa eze abobo ya ye wa say yo once I make us a kwan no se master dia aha na omu nyina afa because utimu sa ha no emu do nti won fa ho she this a mobem me lines no ntum because e bia na obi nso ho de no so kura se kura sin we kura na yente 0302211701 702703704 0302 211 701 702 703 704 seti true pa wa fa kwan yi so a kan we experience se de bia wo fa so a ye hunu ne wo so wo komu na ha adwen e bia ba bia wo so de no chese sin we po na so bi so de sin we de ne na anu odin because e kwan na anu odin nye me enko na yemfa yem first caller me dofo no pay yem akwa abado ba bedwam so mejojo yeda se ya na free hi ka ze fiodo coffee center ayo pato yentio me yefo ma me se kwan no a bibia me faso me Nsawam ma na me duba bia me tejuma weekend na makofi eya reho se obiwie adwuma anaju bia be 6:30 oba prepare ho obenya ka a oba kofi no obi fie be 9 no sese na weekend wo kokra between do fie be 11-12 o'clock ese kwa kakra we o so mra me kra yesu eduma yitimi na difference on ba kakra wo le ye yini tigi se faka me ba asem na areho ki be se simple fotu wana mona ye kika ona no e pene me da wase papa yes ya da se solo no pay ye mo achemu akwaba medio so menya ba me pacho na ho ye Adom nti na o free hia no pay anopa de me free atianse wansamble na frempon atatu se watch manwo bia ja no komate na me do okay menya ba temako mame mo wa ba na anopa me ru aho ye betre Ghana for ye penimfo wo share videos a eda TVC a ye hwe ya
kwan pa ka eba befam as a fish pond this one pa say who penny a ye de kon e kwan amount ana penny ya to aba amount say hwe no amount for e kwan ho ente who do what odo ka be fa sa kwan mu ana ana penny for no for mu ka fa sa kwan bi say no e to omo nyine ka na fo mu ana ye betre ka na for di yakuma ato wo di ama wo mu ọmụma kwanị nye ebe na munya te ra mko fasoro no na so video kimiti o ba mi cha me pio na bo franke bo atema ngwe beja no meda se nya ba meda se banki moon Ghana banki moon aba mesro lo TV no volume ne maye papa ni enim komo wo phone no so wadaroma ya mo akwa ba hello so ya da se papa na free he banki moon kwacho mka se fura sanke go awo da to so me ka so South Korea ba so wo Ghana mo yentie we papa e po so ala pa de rapo se ma na ba so le to kwa no so dia so e to ba ke ben bo no ye muso mu go die ma me na ye ke asa be ko ndi wa ala pa kim na me ke ko ma di ci bi ko ali ma di no aya samo yo te o mo ba de kwa ya ye bi no ko ji ke bu ye wa so ja se go gwa de e kwa ma tun bo no ma ye no wa sa e be se mo la me ben bona do mo akọ mbe na mi di menim so a say Oliver Nsawam Oliver no pay ya mo ache mo akwaba ya mo da se pa na ofrefi he anopay ba che ye me frefri do ma hen ko ye frem Oliver me fa kwan na last e ba do ma na me de me ade se de kakra me stre ne se ye mpo no na no yiti road minister of parliament Asem no can say Sakoni with $750 million. A previous government na Adom agikari na ntimpacho me bisa wo say tin de kwan din kwaje bo strike de ba be kwan yeta aban no anye kwan ni na ntes kare so ni na asa dia na se o man ne ye adentima aban we na aban so susu say na adu ji skari na on fa ben court no force be ma be me kwan no anada bi be da ye be me so ma de se yo ya da se Kwame na nso aba Kwame na no pay ya mo ache ya da se na free here no pay but the free was sample ho e wata krade okay ya de madam ya da se e wodi a ye mo ma mi bi mi wodi okoso na mpocho a chuweni be was sample ho kwan ati de ko ntibe e krade kemta wasa phone and get try thank you number mama fam mamokra preko wonti we number we ne ye number we betwa video no abre ye now the afaso 0531 029 792 0531 029 792 we Adom okase boline no to the first one we video no no akire kro no akire din no na wo de aba na fe ye hu nia ekoso ewo ho ti Kwame na ye da se papa me da se pa me se ofofro nso wo so me da fo ye mo ache mo akwaba Kobi hello Antefia good morning me jo so papa Kobi free nya no pay nyankopon do me se free begro me de Kobi na hello. Kobi mpacho yetie o. Okay. Frefu begro. The woman say this is a bit new so ana. Because a bunny say in the or say this one I want nam ho entina ya was ya abani krache. Because moon was so much nobody complain na koma aban. Asem me say ma chesa bibia abusayum se abonu akwati se busuapan asem bia ba abusuapan asem bia ba abusuapan nenso e o mo ye adwuma ansana asem no abusuapan ansana akwantie asem yamfa donkin yamu akche mu akwaba donc yankasa wo phone so adaroma low volume no this is a kwani and amasama kwani adam si me kopuma se na midi sa ka ai jota what ko erran fasi bi midi ekire na se me show be on be for no so medi ekire
come in the cross me afom ani so hey anom go straight me say me first straight you know anom say me do so na 11 it's a one me say me shoot the woman and me see cross yeah me no me feel high me say kwa we ship kura from we beti mu ship what is ship kura from wa e beti a hard dream e beti mu ship container ship e beti kura ama ade container ni be di kwan ti be samo akwa ama kama to mu die sa ha dream ma say ba no me ba ya be do sa wom na sa pacho every one way ku ti fasia du bi sa ni kita say but one hour na bedu do me 1 hour me fa ta kan 1 hour bedu do me ha dream papa from see ya da say Clement so aba Clement no pa yemu ache emu akwa aba that's you Clement yemu ache mu akwa aba Clement but on to say oh nyame adom na free fi hia no pay me free dobro dobro ai yeah any all them and Asem kutuba bi jira kwa ho 4:30 we jina kwa ho say 4:30 masa be fi me no ka sa me go fi si ya ma na kan kokum sa we jina ho say na be obi fi ni peku wa o yembe shi se e kwa ni de in fact ya ble enti say ya na de bia fa so ko basa see ya enti ya na lorry fare no cars no mo ye ne so mo ko ni straight and mo bu ni tot but aka na de obi o abedu amasa makra me ya juma barrier bi abedu amasa makra si you go on First Street 20 city we occur 25 sir I you feel masa makro boy ti say wo ba akra ni circle there bi o ahu na street bi o beti ya fa bia kusi Macedonia wow ahonsu kudo nya ka itnifa for mo akusi satellite and sa masasa ni bi o masa ako ade say so bedu adwuma kwa no wa bredada say before we do no na kadi untimi enti happy papa de kwadi mo force my na si dey bledo ha dream me do fofo from so aba yemfa last caller na chama si entwa so fa cheye mame ma kwabna kwaba na ja onu fa so obi enti no wo chesa de no mfa so aye ka hu se de etie se de ye ka se be mensu no se to wa hu se be masu kura ma no broso kwabna me samu achemu akwaba bi well me Joseph ya e kwan ne de well na maka no nyame anim rekwe ne kwan no ho ya ye ahom tikakra batem say sector minister kasa I'm very hopeful. If I'm rested here, we are now. Maybe I'm very hopeful. Say now what you read there. Contractor and be Kenya and home. Kenya no. We can come more across our ben money contractor in term there. Bibia be there dance say you a significant improvement. Or amasama kwine so. But now share there we call it in so can will be a 20 man because or try and shine so ain't even. But yeah, jitum say. Emiamia hudo bebre wo Ghana ha wona kwan ne enwie peyo onu anka se fia mankwa ogina wakase akokwaso ukwohwe omo kwan a insure to dey da asa ye toraka it's absolutely nothing to write home about nti enema bebre so na enso ya ne ya nwunu he di kan ne say contractor for wona ye kwan no so no a kwan durability in terms of lifespan of a kwan no so and 170 because ye kan no isi kan so ba contractor for so a wona koye kwan no so no on ya e kwan impendo do se nitimi eche ko be kwan bosumi nsia bosumo nwotwe afi mfi mienu na kwan na sa agiegu ntie no so ye nhye no so se ye mfa aho amememfe na aho pepre enkoya ade bia enye eni so very important na fi enti ase so se your priority obia dey priority obia kwan eda ni krom patro fato team obia kwan free tifini epoeni atoye bebia kwan enwa semsinto no yagitumpa yi especially even the cocoa growing areas ne other relevant areas but no credit say we dey ye nyina o mamu nyina yiti say ye capital no it is a krobia eni hwe kra no na ye ne capital
we are seeing na baby a there's only hwe kra no who run the capital and kwada bo so run the capital we there apart from say enyuma essay yen kwada ekosuku nyantimi nya da je nkosuku because the akora tra move no nine kwa na you are not guaranteed say akora ba be school by 6:30 and 7 there na call ba ko so be jina kwa 4:30 wasan akofi so nti yesre mo obianti asiese nya say ye hwe kwan bi agya kwan bi but dia bedu no ne say sa kwan we me no nyina obi a wo man bia no ba bia o free ba bia no uyusu sa kwan anya ya na say okofa Cape Coast kwan dia fa but do na nam sa kwa kwan hia park se pa nti ya post for kwa won mpa kwa kwa mdigina mdidi kan kire kwa so nya papa baby na ho aye fi baby na ho aye fi poto ana ya bufuo bi ehia because what na ni musa yes if I said na okay say utina hye mu cha obufu ni oma bebre nti driver ni buafu passenger buafu host ni buafu obi a buafu ni de namo esa ade ba akwa ebitima ya mayi na watoy wa hye fita na ade nam kwa ni tene de eno kwa de yenka wasem sisi enyuma yentimi nuru ontem ebi ahwere omo nyuma because of because juma rabi wanya afere abaka ka che obaka so ni say ekwa ni sim 2am na tu free ho on fa ho on Ukraine on fa even though obaka se cover human face into but no crapa na say on fa it is a sad day we are shall see obi kwa awo so sa kwa we go for emergency so it's a very critical thing that we all need to look at very important very important also aropa edwada ebinada ukwada ya wada fiada ukwa adwuma ukwa so ukwa program bia na ateche we kura on na mu inconvenience we no it's just way yes remo amadaroma mama intimi enya sika nso mu ya ade a ehia ehia e pa we nya ade fata yi ehia e pa nti yempanfo teacher road minister one wapamfo ekwan bia onyamba dom nimdia ni kese mo betim dia nya akwanya bia nya sika because now the meeting minister no say we dey GOG ya na ya boy ho bra na ese pese ye bo ama sa akwan we eko eno no sa sika na nya adwuma keto no doubt about that because eto se wuntua mezumintua ye nyina ye dodge to eto se de kire man ana won so aye tua to no so a so otutu kura tuma won nyina e won so so de bi ni o because kaka ebe wie nioma bi aye nyina yi nti se to no ye tua na ye eko the right place at the right time sansu we ni kwa no enya de ibenya but the kura ni say this is why you see eto tua na ho e won faso because utua to wie na hu se san faso no emma then you have every right to make that complaints and to shout and to scream and to rave and to rant Mr. we need this road to be fixed. We need this road to be fixed. Very important and crucial. We need this road to be fixed. Because me num pempenso ye be ye sa de edokwa na mempeno no road no vote no and dey se be mpam chon benfo munima enya eme ade a eme ahodwiri yeah I didn't know see a kasa e dru ho anopa wo kasa na GPR for say ya hwe na hwe betina se was a GPR for other transport companies no etnasif boso ayida ba ko pe hawa e de be bre o mamu no. So as I say, you can imagine VIP for GPR cooperative will be say, what we do on the service. I have to be via or mining. Timestre, minister only contractor Casano. Now only transport owners, transport unions, any passenger phone, no assembly phone will be 2 1 temper. Said ye beya, yen kodum pempenswa, we are going to ground every vehicle echo, ever fast aquano so. It's horrible. There's somebody who cranny cars akesia annual car. And they is a cast like of money bano. The tintin bears and your trailers. Nasa no ba ko na talk na obi ntimi go obi ntimi. And the new man so myself fair no menim say sa skills na the way or kwan so and also so nipa bi so akọ gina ho e kontokwa e was that way. It be bia jam system nim. It is so na wan kasa one program an show so bibia jam o fa be kuma ajam o fa nifa ajam bibia jam system nim. Let's rearrange ourselves well and our mentality well. Because without that reorientation, it's difficult for progress. How do we allow this to happen in the first place? Yeah, quite. Now, you blame game. And the minister,
Menya sure said the NDC did all the routes Omutu akanyina wi. It's not possible. Wabeto ejapade and wabeto ka. Ah shit. It's ejapade na wabeto and wa ayode e ka no so no fa ho atuwa na mo because we are a country of talkatives. Debia da ye kasa. Debia da ye kasa. Ya kasa sa Makrel Kumasi road over 40 years. It's still the same road that we are using. Mr. Can we improve a little bit as a country and as a people? Well, Udi Achese Okasa, all the colors, and Obi Aye Kana a Yadi here, one Missisiano, or no dear Fata, I was Sebi, oh, the Kura Kumebi, no, the original. Timisre, this cannot be continued. And all of us should arrive at this point. It cannot be. It's becoming every day increasingly frustrating to use that particular road. It cannot be. 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 Yebesre pa se wo se fata se omutu sa na ma we ma bibia timi kokama no omohwe na entimi ngina yi ene okoye penada for the absorbers ni almost spare parts inside the money na one seven and carbon and need therefore no ebi fa bebi ensuo no wona na ni nuanu so gina ensuo na jaho nti ono de besi wa ebi 25 na ensuo jan so about 15 it will come man about 50 cents of na say anopa na wo ko no na wo ko 50 no na ewia no so ba wa ko 50 it 100 it will gina ensuo na jaho because person about to amene ni no anante dia ba it is basa happen na dey enyoma ensem fata na dey bre mesre bebre mesre we nye kasa etintibia mesre bebre say we need to take this action now na masa sre contractor across so the other contractors in say yes rem say munya akwanya so mo ye Ghana akwanya and aban we kwa dey the wire cross was the maintenance fund but purposely for maintenance of our roads ya ye wie no so no esin ton kitikiti bi eba kwan ni ani kon ni esisi ni ani kon because ese kura the CC no edin ye pa edin je fia mesa ba so ba kane NDC aban ni no na ye wo soafo abedi ekiro no ya kwante mpon so na odi hojuma oyobia ni bia da because na manyo sem no efe ye pa enjono no de bia da odi nimde na nam obeboa ya me atie ho asie nimyamfo Isaac Ajemensa se okogina wasa east impesa so a ono na odabre oba we very firm odabre ono nya adwena obeya amon so ono nya adwene enye zafi na obe keke maye manso sembia wa yeso afo abedi akire osaso ono to obetima boy with him there ka nti enko uwi abema amanfo akwanya mo still obetima sabem kwaba mama me nko mama fa we mfam we we from no adwane asem yase no akokwaso kwanya ejimi ka ho kirese ekwa no ye de akire begyina ho saa na minim de ono abutumi ye nti minim so ai nyame adom so onim say breakfast no so de Kwabis Kitchen and Decoration Services for Oma Fahoka. Queen Bees. Queen Bees, no. Enti nyame yaduma o Mondays and Thursdays die. Ye fru na no pa no wafa Queen Bees. All right. Queen Bees. Omo Kwashiman. All right. O ne Macedonia Methodist Church no ye offseat. Kwashiman no doko portable ho. Nti se o peduane bia dia Mr. Medofo for number 0244362256 0244362256 Mesho wo hono mu a anopa bia awia na che se watumi enya aduan papa bia di wo ho abo wiedie mu ka Thomas ye didi ye wakọ eye Queen Bees na wakọ je breakfast bia boni bi we kire na enya didi bia keke didi ye no ya ka se didi ye no so we as internet ye se wa fa fufu asi wanim na odi na madwira so nyina ho eno nya didi ye na we wo ye aduan na ma program bia so wo ye oto safra ba be serve wa ho wo ye aduan na kama adia ma Queen Bees damba no ni 0244362256 ye da se pa because how much sorry na nya bete they say kwabna na no ho ato no kan ye meje no a tete but say Queen Bees adaro ma wa ba anope wa fie ye mu elka nyame ya aduma Tuesday Wednesday da kwabna so na say Thursday massage na Queen Bees hwa na me medidi peche nyame nko a eye crew bedroom crew no ahia be wie che crew no bedo so ati ase ye ni guest
aha ti ono aboaba say nya 7 kakra Queen Bees nyame hira mo ate wenu mu nyina wo ya ema show no hu obi e ba ho keka na different minima sorry bi a first Sunday bi aduane su na ya kwahwa so dem o ma ye ma chale eje so wontimi nto ba won sometimes ya na efe ahu ye fa ye furu pan shaben ti si e sorry ahomachi se ye sorry kwa na vim ni ho a Queen Bees ba na se wo de aduane no e ba won vim no ya temu okay if you me that first atwini mu atwini ekomo nho a onya Queen Bees bia okona le midi afia amanko atamaklo ma hwe kwabna sante ayekrado wo toa kwan no so afia amanko atamaklo afuni deshi sa papa wakopie wo framante sa musuma kopie wo enzema mo ndi kwabna me dasi nambo ebeshia